Puri gasin. Iya, sih sok ada betang ande. Gaji malingnya. Beca. Kayak order video lah, kompak. Juga, jujur. Lagi apa pada kamera-kamera? Apa sih lala ya? Kan juga ada. Woi. Weh kegila-gila mana? Woi. Ini kebanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet-cepet nih, Boy. Turun pada tekasin. Dia lagi sibuk apa, Sin? Sin? Lagi di rumah baik ta? Tulan, Sin, apa? Lah, nampak nemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, main ya, tutup ya. Tutupin lagi. Lagi sibuk apa ya? Oil shop. Ini ba orang katon nih aku. Ada baik. Lolo, bijak ngomong. Bro-bro, ngadepi rai. Semua konon pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rang. Iya, Boy. Dolan orang. Iya bahagia teman. Iya dong. Apa sih? Kenapa bahagia ki? Begitu ya? Dudu loh. Apa coba? Pengen beli. Ya sok orang kepo. Sehingga kita bahagia. Gigi, Boy. Buat kita mah apa?
Yang kita bahagia ki. Dalah. Live Oh, singgah Instagram. kita. Iya dong ki. Si anak Ira ya kono maligah. Nah, wis keren bagus nih. Oh nyingkir maning. Lu libaya. Tambah bahagia kena ngapa? Malah live Instagram. Nemen ya. Coba daripada sibuk kabeh bae. Lu libaiku. Halo guys, sekarang gue udah nyampe di rumah teman gue nih. Mau reunian, kita lihat aja ada siapa di sini. Ini yang pertama nih, ada siapa di sini? Harga julka aja maning. Sombong amat lu. Kalau di sini ya ada siapa? Ada siapa? Mas Pindong. Iya. Ini sini tuan rumahnya nih. Siapa namanya? Jelas mana jelas. Wah. Nih yang lagi main game nih, lagi main game nih. Cul tuh. Kalah. Walah, pada sombong-sombong amat. Say hello to kamera guys. Lah air aku ya Jul, teka-teka. Pikir dia bae. Lu libai. Lala, ngevlog gini boy. Lumayan orang ya aku, mancing lagi kita. Lala, ayo gacha, foto-foto iki. Jul lagi Jul apa kita Jul bumerang Jul. Ya saya main. Tangan baju. Sin. Sin. Wis kumpul. Tapi laka kebersamaan ya. Kayak orang kumpul. Laka kandaan laka guyonan beda banget. Orang kayak libangan. Skema pada sibuk ning dunia maya masing-masing.